ताइपुंग मियोबना मालेम थक्सिदा थाबिरकपदगी पुंसीगे कांगलोन ओइदुना मियोबगे पुंसीना निजात हाइबदे अरान खुफम फंगननबगी लंबी उपाय अदु ओहिनबिरई महौसागी हाइबदे नेचरगी महौसागी मसत अमदी काइथब हाइबदे डिस्ट्रक्शन हाइबसे इरोय लोइनबनी असुम लैरकलबदी मियोबना सेम सादरबदी अमसुंग अगलो पीदरबदी अरैब पुनम काइथरई अदुगा अकुटपबु थोंजिलकपदगी तोंखलई सिंग असुम तुमसिलई लैतोंसिंग लैतेम मानदरई मियोबगी मसादा काइथबगी महौसा अमदी मनिंग मखा तंबा नफ्सानियत इंद्रियागी अपाम्बन मसाबु खुदुम चनखिबा मतमदा धर्म कर्म अफफते येंगलक्तबा इमान नमदे अचुंब लंबी तोंगैनरकपा असिनी मतम अदुदा मिरमसत मांगसिलई मालेमसे मोसिलई अमसुंग यामना साथीबा अदुगुंबा मफम अमा ओइरई असिगुंबा मीसिंगना समाज मसिंग यामखलकलबदी नबी पैगंबर सिंह ताइबंग मपुगी माइकैदगी मालेमदा थाबिरक्तुना मियोबबु अमुक लमताक लमजिंग हनबिरई असुमना इस्लामगी लिक्लमदा मियोबगी मपाई पुंगो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दगी नंगसी फावबदा हाइबदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फावबदा चौराक नबी लाक अमगलिसिंग कुनमरी थाबिरखरे अमसुंग दिनना मांगसिलकपदा अमुक हन्ना लंबी ताकपी तंबीदुना दिनबो अमुक हिंगल हनबिरखरे लेंबी रकलंबा नबी पैगंबर सिंहना ताकपी तंबीरंबा परा पिबीरंबा पौताक सिंह इमान मानकी हाइरिबसी जाति खुदिंगमक्तनी जाति खुदिंगमक्ता महागना लमताक लमजिंग बा मियोई हाइबती मपुगी माइकैदगी लमताक लमजिंग बा मी थाबिरखिदबा अमसुंग मपुगी माइकैदगी असेंग वा पाउ थुंखिदबा जाति अमा फावबा लैखिद्रे मालेमदा अदुगा हाइरिबा लाकपीरंबा लमताक लमजिंग बा असि तौहीद किनी अहानबदा हाइबदी मपु अमतबु थजबा मपु अमखक्ता नि हाइबसे मयेक सेंगना खंगबा अमसुंग महाक्तबु निंगबा लाटपा असिनी सेंगना हाइरबदा इमानगी सुतुनसिंग हाइबदी युम्बीसिंग असे मतम पुनमक्ता होंबा नाइदना पुदुना लाई खेन्नबा हाइबबु मतम दुगी शरीयत चना कांगलोंदा खरा दो खेन्नरबसु वाखलोन हाइबदा अल्लाहगी थाजबगी अमसुंग फरिस्ता सिंगदा थाजबगी अमसुंग मपुगी माइकैदगी थाबिरखिबा लाइरिक सिंगदा थाजबगी अमसुंग रसूल सिंगदा मपुगी माइकैदगी लेंबिरखिबा अमसुंग थाबिरखिबा रसूल सिंगदा थाजबगी अमसुंग अमदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबीनी हाइबदा थाजबा अमदे प्रलय हाइबदी खंड प्रलय कयामत की निमित की अमुक हन्ना अखोई ताइम पानबगी मियोब सिखरबसिंग असे अमुक हन्ना हिंगल हनबीगनी अमसुंग मसी हिसाब लौबीगनी हाइबदा थाजबा अमसुंग अखोई लाइबक हाइबदा तकदीरदा अफफता असिगी मतंगदा मपु महाकना तंबीबदा थाजबा पुनमगसे इमान मानदुना लई तैगुमसुंग तसेंग इबुंगना हाइबदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना ताइम पानबसिदा खोंगदाबिरकपा मतम असिदा मालेम की फिल्म से अदुक्की मतिक फलमदे मधुगी मरमदी ईमान की थाजरोन सिंह असे डिस्ट्रक्शन तौखिबा अमसुंग ममी सामलखिबदगिनी अमसुंग दुनियादारी मेटेरियलिस्ट दुनिया खक्तदा हिंगबा पोचाक खक्तदा थाजबा पोचाक खक्तगी अपाम मिहौबा अमसुंग इंद्री की नुवाइबा खक्ना सेंगबा नुवाइबेने हाइना खनबा हाइबसे खम थेंगना वाखलखिरमी असिना मियोबगी लमचत्ता लेखा ताखिबना मियोबगी महौसा फावबा उरक्तबा फिबम मालेमदा लाखी अमसुंग मियोबगी मरक्ता लैनबा हक अमसुंग मियोबता नत्तना अतोप जीवसिंग मियोबदा लैनरिबा हक पुनमक असे मांगसिलक्पा अमसुंग मालेम असे जुलुम तौफम हाइबदी ओ नैफमगी मफम अमा ओइरक्पगी थाक अदो लाखिरमी इबुंगोना हाइबदी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पाउजल से अमु हना संदोकपा होरक्पदा खम थेंगना निंगबा काइखिबा अमसुंग खांगबा ngamखिदबा कांगलुप अदुदी मियोइसिंग अदुदी कना कनानो हाइबबो समाज की याइतों खुंदोंबा अमदी धर्म की लुचिंगबसिंग पुरोहित सिंगनी मरमदी इबुंगोना मोटी लाट पथादोकननबा लयाम थाजबा इरातपा अरानबनी खंगहलकपदा तौहीद की वाखलोन हाइबदे मपु अमतनी अमतंगाइब मपु महाकु निंगदबनी मदु खक्तना अचुंबनी हाइबसी थमलकपदा हाइबदी मपु महाकी मखादा मपु महाकी बंदा हाइबदी मनाई ngakतनी हाइबसी लाकपदा मियोइबगी मरक्ता मानबी वाखलोन अमा थोरकपदा हक्की वा लाकपदा नुपिसिंग ओट नैबा हंथना खनबा तोकननबा हाइरकपदा मकोइगी हक उलकपदा अमदी मिनाई की चटनबी थादोकननबा अमसुंग मीना मीबु हंथना उबा अमसुंग मीना मीबु तुहत्पगी चटनबी असे चुमदबनी खंगहलकपदा धर्म की पुरोहित सिंह अमदी समाज की याइतों खुदोंग सिंह की खुदोंग चाबदो मांगसिलकपदा मरमना अल्लाह की नबी
amati mahaki tongin basingi mayok ta hairi pa khukan pangal laba kangbu asina kham thengna le pa horakhi amasung Allah gi nabi bo kham thengna ot pan nei bam sung awa ba pi ba horakhi makhoi sing adugi marakta haibide Allah gi nabi gi tongin ba mising yamjada ba makhoi sing adugi marakta Hazrat Bilal radhiyallahu anhu sa ama oirammi Hazrat Bilal mingchat leiba sahabi amani mahak mahjete nabi gi mojin chu oirammi haibide mahak Islam gi ahan ba mojin haibide azan pi ba mi oikhi ahan bada mahak kafira magi minai oirammi amasung Islam pulakpa maramdagi mohong gi awaba sing khanglammi Muslim sungi achouba dusman Umayyah bin Khalfna namit chup chap yungbagi yamna saraba matamda laingoi da long ne hiballaga magi mathawak ta chawruba numpang nan sinduna lengba phawba ngamhan khite aduga hairammi mawang asida siyu karigumba hingba pamlagana Islam thadu matam asida sumahakna han matik saba mapu latpada matik saba ningbada matik saba mapu amatani hairammi ahingda yu lau ko lauga pulladuna mahaku thamki amsung sajaina mahaku tamthina phurammi mathangi numitta dakphamna masapumba sin thungna uba amasung I nai taba hakchang ado amuk asaba laingoi thakta hibhanduna madu mathakta nungna singba thangatuna amadi sajaina phuduna khamthengna awaba pirammi mangoda o naiba to mi amakhakta nangamdabana maram oiraduna karigumada Abu Jahalna karigumada Umayyah bin Khalfna karigumada topa mising pali tawduna mabu olami mahakpo asuk yamna otpagi maram amadi karigumba Islam da changlak pasing asi asuk yamna sathina otli amasung aduguma mongda siki haibase khanggisanu public na khanggisanu mayamna khanggisanu haibagi wakalola ma makoida leirammi akiba ma samaj santok halam santok papamlammi maduna maram oiraga Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi tungin ba amasung Islam ase laudana bagi upay ama oinanabani haina moina khallammi Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na Hazrat Bilal radhiyallahu anhu gi matau adu ubata khamangam daraduna mahakpu paisana leiraga maning makhata tamhallammi Arabki moti latpa singna moti sing adubu sumapuni haina laurammi aduga Islamna makhoi mayokta mapu amatani haina tambirammi maram aduna Hazrat Bilal radhiyallahu anhu gi machinda mapu amakhaktani haina lolammi masi Allah ga mari leinabam sung nungsibagi wafamni aikoina uba phangi nungsiba misingna masagi apamba amasung nungsiba adugi maming laujaraga penari karisu kanadabata hanna maming launari adu oiraba oiba tarabadi Allahu nungsibagi maisakti kari amuk haigani thangai sengna maksu Allahu nungsiba asidi dinnam sung dunyada kanaribani maram asimaknani Hazrat Bilal radhiyallahu anhu da mawong gi awaba pikhi yamna sathina lakna bikhi makagi nupa macha singna mahapu haibdi makagi lamhen tuhen ba nupa macha singda mahapu sinnaki lamhelaba nupa macha sing aduna mahapu leirak khulak singda koipu puduna chingduna purammi adu mahakna matam aduda sumapu amakhaktani haina hanna lolammi matagi phal oina Hazrat Bilal radhiyallahu anhu gi darbarda haibdi Hazrat Bilal nabi gi haibdi ibungo gi darbarda mojin oiba phangjakhibani amasung yum amasung langphai ani makta azan gi seba mahang onda sinnabikhi hujur ibungo sallallahu alaihi wasallam na leikhidrba matungda Madina Sharif ta leiraga ibungo Rasulullah udaba do kham ngamlaktraduna Madina Sharif thadokuna chatkirami maramdi mahak Madina da leiba matamda azan lawba matamda ibungo gi ming haibide Muhammad Rasulullah gi ming palakpado mahakna makhauri phungatki khang ngamkhite adu yamna maisa kanki matam kuina Madina da halakhite matam sangna hawkharba matungda nong makak mangda hujur sallallahu alaihi wasallam urammi amasung huzurla hanglaklami Bilal karigino nang ai inakta sumlak lakhidare mikap hek tholakpaga Hazrat Bilal pan thabangamdana tapthadana khongsa laktuna Madina Sharif ta thunglaki Hazrat Hasan amasung Hussein haibadi Allah gi nabi gi pote masunupa Hazrat Ali radhiyallahu anhu amasung ibima Fatima Zahra gi atangba masasing na azan lawbina bahanga chaki nungsijara ba ngangani na haijaba do yadaba ngamkhide Hazrat Bilal mahusagumna hangna azan piki Madina Sharif te ibungo Rasulullah gi matamgi azan gi khojen na do amukta ba phangbata
Madinada Lairamba, Azan, Gikonjian Taba, Puramakna Lao Kongduna, Kap Kongduna, Madina Habiti Majitu Nabigi, Habit Azangi Konjian Tari, Maike, edu the Generaki. Bilalbu, Mati Muhammadiana, come Tangna Nuxiji, Kanaguma Singna, Hadrat Bilalgi, Ming Tabada, Natraga Ming Lobada Kaktada, Miluda Piranga, Tumalai. Maramdi, Ethiopia gi Amubu Negro Aduna. Allah ki Nabi Bukaya Yam Nuxijaki Bahibado Nixing Halai. Atopwapam Amana, Adukwana or Nabi Krab Matunga so, Mahang, Iman, Islam, Habiti Mapuda, Tazaba, Tawhiki Achet pe Iman Ado Kak Tadokide, Mapu Amatani Haiki, Amatangai Mapu Mahagna Tanba, Mahaki Hak Amalay, Madudi Mahak the Boningu, Ladu Haibasini, Shrik Daudaba Shini. Madam de Shikti, Mapuga Manaba Semba, Masama Sulai Hajinba, Mahak Pok Banai, Sibanai, Tazaba. Mahak Tamlaga Mapugi Hosem Singbuning Balat Papunamak Ase Shrik Habiti Layam Irat Pagibanung Challi Amadi Masibu Shrik Habiti Ngakpi da Bapaf Guna Ni Habiri. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.